Pa smo jo dočakali. Prvo zmago na večnih derbijih v tej sezoni. V čudovitem, nedeljskem, pustnem popodnevu v prepolnem Ljudskem vrtu. Začelo se je slavnostno, kot običajno pred prvo spomladansko tekmo doma je bil podeljen laskavi naslov vijolični bojevnik. Povsem zasluženo ga je po izboru navijačic in navijačev Maribora dobil naš kapetan Martin Milec. Miki, iskrene čestitke, zasluženo. Nato pa izjemen večni derbi, sploh izjemen prvi polčas in na koncu zmaga naših pubecev z 2-0. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Za mene osebno lahko rečem, da najlepša nagrada, ker ko tvoji navijači prepoznajo tvoj trud, borbo, pač neko pripadnost klubu, to meni ogromno pomeni in pač hvala vsem, kateri so glasovali za mene. Jaz sem lahko samo obljubim, da bom še naprej na vsaki tekmi dal vse od sebe, kot sem zdaj in to je to. Ovo je pravi derbi, ovo je najbolja utakmica do sada, što smo pokazali 2-0 protiv Olimpije. Prvi dio smo 2 puta izgubili, mi smo znali da trebamo ići na pobjedu i karakterne smo momčadi, pokazali smo da Maribor je tu tamo gdje pripada, tako da ova utakmica to još jedan put pokazala.
Ne smijem prvo zaboraviti uputiti čestitke prvo na našu adresu, na adresu naših igrača, cijelog stožera, cijelog kluba. Zaista jedna velika partija sa naše strane. Idu i čestitke Olimpiji koja je izuzetno dobra momčad i danas se dobro postavila, čak i u startu dominirala, ali brzo smo to ukrenuli na naš mlin, ali bili su živi oni do kraja utakmice, na svu sreću pobjeda na našoj strani i najveće čestitke Violama po cijelom terenu, ali i po cijelom stadionu. Zaista prekrasan posjet, praznik nogometa, pune tribine, to je ono za što svi mi živimo, pogotovo igrači kada imaju takvu posjetu, kada imaju takvu potporu, daju puno više nego što u određenom trenutku mogu.